Paul Arachioro ijekene muno ya Rogers na thuria mukariritie umwe wa kiama kia matatu Owners Association Meru. Rogers urani muwati mbaru munene wa gavana mutumaithirite akiwa bakaiye kathirikari na rawati mbaru ni akiama bangi matatu kendo chokaniria rwangiru ndene ya county ya Meru. Twire na chairman uto twatara na aru ali vice chairman wakwa na tutakiritana na inya na aru akinya ningo tarwa ndi vice chairman owe imbije mantu jo tongeria sana kotro to kwakiritana tugaitaniria ngugi bwega. Ndirari secretary Matatu Owners Association na kinya na arua members baba kuona kubui banchokie gitine kiu giako kairi kia secretary Matatu Owners Association kana katibu mkuu oni yangu chokeria mwathani nkatho nontu wa mantu jara jakarika na arua kumba kwithira twina kithurano very peaceful kithurano kinya ntu ba Nairobi betikiria gigwita bwega nchoke congratulate chairman yora tomba kuthurana arua mbitho andi coordinator hapa Eastern na ngo chokeria Meru County officials na antubonde ma chairman traba kuyita na arua nontungugie kwa yukari tukweja kuthurania antu baba ya tongeria ba Meru gukarande guru amwe na kuwa kanyua kamwe baga support thirikari enjeru ya Reverend Mutuma Ntwithinki as the governor na project ciao cionde ira barara cyo bakendera cyo ni bakoromba thirikari enjeru ba support bendere na ituguga tugaitaniria ngugi na thirikari rero ni ubouga. Nimekuja ku represent President Mr. Albert Karakacha pamoja na chama yote ya Matatu Owners kutoka National Office. Tumekuja kuhudhuria hii eventful day yenye watu wa Meru branch MOA wamefanya uchaguzi. Kiama jo director uga kithero giki kirio kia matatu chonde ja ndene Meru jara machaman jonde ja trimene kwina chairman yo Menane kwina chairman yo Meiso kwina chairman yo Kibantu kwina chairman yo Millennium where those all yani biama piu bionde 18 ibyo bithitha ya mwa so ningo bachokire nkatho nontoke biama piu bionde bagontara ndi chairman wao wise gwetekeria chairman yu na nkaba itirango yura kumika murungu entethaia na inyabo bongwa bakagwiro kulinga ura twakarania na ura thirikari atutethia hau angi ankuga batwi tuitaga ngugi na thirikari rero kwa witochokeria nini government yetu nkatho nontu ba uria yumbite kugitaburia gutwambiriria kutonia ina tumaini gututhikira na kureo kuona director aja menya tumba kwejaja thirikari ititikiritia gitate jaja so ingwetegia gatukamenyeria tunande kuga ngomba tugitabula tugarure twa mbere kuga ngabana ni baba tesa sawa na ndenda tuthithia uju kenda tomba kenda bwintu mambeta kwaria kingabana ona iba obontu makirimbio aya ngabana ni baba ngabana ni baba thank you so much ingwetekia batutu ando bambere bakuga ngabana ni baba na twamu support ura kumbeka bwana muthuri na twina imani tukumenya thirikari ni yetu muno ketha kwi thirikari ingi aikana assure you iketho aindene kana kathikira muntu matatu ni ya Reverend Isaac Mutuma Ntwithinki.